bersyukur nakaslem jong unongsan Hima. Meghalaya kalayo rung siya ka semi-final haga lumpung yala kay Santosh Trophy hadin makalalaban penlim no ay ka West Bengal da arko le iway haga arpotri kumanay rempang arhajar arpulay habubaneswar kabaha Odisha. Kani kalong kasin kabaningkong iya kani kakinhon yala kay ka jila hapo ka jingalam u coach uba klan perkat semle banyo rung siya katika kerdan bat minta kakenti Meghalaya kan let Ïakhun ka semi-final syariat kabaha Saudi Arabia hadin maka All India Football Federation kalaray ban penlong ya ka Ïakhun semi-final but final hagatay kari. Tikumta Meghalaya kanya soor lang ringkat ka services Punjab but ka Karnataka ban Ïakhun ya ka semi-final ha Saudi Arabia ha ka shiterik unay leber arhajar arpulay. Kumbaka pao Meghalaya kalawan ha ka kerdan kabaar na ka Group B ha ka bakala kamay shipopon hadin bakala job license ya khait shisin mat syarem shisin ya ka kerdan baningkong labat daga services kabala kamay khatlai pon na ki sansin ki Ïakhun haba pai shi group A ka Punjab kabala yo ban lam khmat kala kamay khatwai pon bat ka Karnataka kabala wan baar kala kamay kendai pon tikumta Meghalaya kanya kendu persya ya ka Punjab kat baga services ya ka Karnataka. Sobat ayo play bela ini bangin room siya ka semifinal. Kasi Meghalaya dengan sini baningkong bangin room siya ka semifinal ka Santosh Trophy. Nilaju persang bol senam mencua hari ini tangpoy quarter final nila arem no. Dari dokumen si bol ba tahu senam ni poin siya ka semifinal. Kasi kami ka Santosh Trophy ko tahu senam kalau ka pair siya ba yaga first round ro menchuang usually lagi zone wise not e zone north zone south zone central zone dan laga jong andre minta pat nila na first round nila ele pa all India divide into 6 group pat ki top na ki group ni ele ni ka final round ko minta ni but bro yaga final yaga semi final ba yaga final ro la Kapeniu ka de po Saudi Arabia. Let's say kani ka jing le joga All India Football Federation kanang ya ayun sim susu player makin yeshimenta Santosh Trophy. Te ka jing poy jong siya ka semifinal kalong siya ka jing Trishton jong ki player ibro away bro khoy. Na Trishton siya bagin ngin lecture first round ni la practice ni sa dan ka residential camp sa Portura kuba si Tayo kani ka final round do siya bangin one sini siya orisa nila sa lupa ha oti samsni industry ni le fine match do team top team na po Assam kani ka yarap siya ini bangin yo ay kani ka result te masubala ko play ka Meghalaya Football Association do kapala le pa siya ini mentap snap preparation joki kilai kat bala ini bangi tim pembiang kat bangi dawa ki pembiang ti le si limba kani ka jing le joga Meghalaya Football Association ka anu si bagi player bakin bangi Trishton bakin penjob yang ka Meghalaya team sebenarnya aku play ro yang director of sports kepala syah sobha yang coach bangan dan bentar ka Meghalaya Football Association but lu yang financial support na tentang team ko jongi ya si untuk senam ka jing konkret jongi compare bani ka pemendung but I expect lu ba ngimdi ban kemen tang bangilung semifinal but ngit lu but ngit but kemen lu ba ka team lu ka kalah ban job yang di Santosh Trophy ka untuk senam tinggal kermen sisa nomor pengatip pengasanya apa ihaki player mangidon ki player ki ba kambit betul sedang la experience i ba na expect ba ka Meghalaya kan job Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. Five commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya.
Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kajingkular ka TMC na kabinta ka Meghalaya. Kajingpintik na ya kalaway bapranay. An ay jingarap kat ara jarting kasisnam shaman na kilong yeng jong kikina ki papuli ki school sarkar. Na markata ka TMC kan ay shilak tali ki laptop shabaro ki higher secondary bar ki khna puli college ban krishan ya kapuli puthi ka paminta. Hakane ka apnyo terek urempang Shan ya kasap jong pi haki artli ki sentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC.